Ya mama re. Yo. Ndakubona. Umeze neza ariko. Meze fresh kabisa. Aha ni kuri radio. Yo kanzenze wayigezeho. Nayigezeho. Naye bishimye. Ariko mana ari ibintu cyo ukora buriya ngabona hapi wagira ngo urukumvunyikira. Ntabwo je mvunyikira. Komedi nigeze kubona yawe uri murira. Ibintu urukurira rusirias. Cher wanje yari yashatse. Nase buno wakubwira ngo urire nko ari kurega amusaba bishobora. Byanza bakubanza ngasubiza amaso nyuma ngatekereza ibibazo nawe nahuye nabyo. Rero turebe ariko nyine ngo umuntu sa YouTube zigenda abona ni wowe uri gutwika za Instagram. Abari gutwika rebe ibibazo hari niga abari gutwika ibibazo. Kura unyibukije Cher wanje ajya mushaka. Uriramo turebe riramo gake. Ariko si kanzeze tubona ndareba se ibibazo ko mba ndi gushaka ubyiyibagiza. Riramo gake. Ndariramo gake. Shimisha n'abanyine n'abakunzi baba bakurikiranye umunsi ku munsi. Ni buke ibya Cher wanje. Abategwe ko tuzi. Yidagiza mfite byibuka. Se amazi buri kumwe burana yahehera. Nta mazi akorerwaga muri Nili. Ntangize ngo bavomye haraye. Ndo bajugunye Mose. Kuri cya kiginuza cya Mose. Waruzi bajugunyeho Mose akirorohije. Ntangize ngo bavomye hara mu kigega hari inyuma. Oya nanywa amazi yo mu kigega cyamamare. Ajya kurira. Ziramo turebe. Se kurakaye. Narizo nshaka nyine ko mbitandira ukuntu byagenze. Igiye kurira umanza warakara. Imbanza nibuka ibibazo nari nahuye nabyo. Rakaramo turebe gakeya. Cher ngo washatse. Waraye washatse. Jamana Ararize. Wararize. Yorose buriya koko wasanze kagahungu kangana n'umusarabanye. Ubwo azahiza urunarajyana. Igatata kwese mbaye Rwanda igatata mbaye Rwanda. Nari niteguye ikoti ryanjye nanze kuryambara ngo nzaryambara nasezera. Ikoti ryiza kabisa. Ubwo mbaye igatata aho rero cyo ubwo nyine jewe ibintu byose biba biterwa nyine na gahunda y'akazi. Ndabona ushoboye kabisa. Ni ukugerageza ibintu byose ni ukugerageza. Reka twike ni mu gihe mana. Reka twige ni mu gihe kabisa. Turabashimiye abari nari bizuye. Ndabona ubaye ngo leta wayiguriye hera. Ingwate nayitumye Dubai. Iryo koti si ryo. Ikoti n'amasogisi zaturutse Kenya. Usinye inyuma ni iki cyaririye? Hano inyuma hano. Nta kintu cyaririye niyo modeli nashatse buri wese abashaka modeli ye. Nari umusitari kabisa. Abari nari kabisa Yibutse noneho nawe nari Yibutse ko. Noneho yino big. Ni big. Hamwe n'iki gikapu, hamwe n'agapfukamunwa, hamwe na rineti, hamwe n'ishati, telefone n'amazi, akarabo. Byarambenze cyane. So twavuye muri Covid ukabwira no kiyana n'udupfukamunwa. Akagaka ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo Covid niyo nahura nayo ahantu hari hose mbite nyicakiza mbite nyikacira indirenge ku muntu. Bagomba kubikora. Kubahiriza amabwiriza n'isapo ntayibagiwe yanje. Sapo yayiguriye mu buhe bwatsira. Noneho yo nayitumye mu Buholandi. Twagira ngo bayikoze mu birere man. Nawe ushaka ko nawe Pacific ushaka guhora uranzenya. Abajyamakuru ariko ndabazi mukuru gusenya. Yebora hari umujamanje yigeze kuyambara ariko yari yambye ngo yikoresheje mu birere. Ubura ndari umusitari twese bitutse. Niba turazitse mazi yari yanditse. Niba turazitse. Yari yanditse Covid oya nako yari yanditse bitatu. Nose ikintu wasoza abwira abantu bakunzi baba bakurikiranye umunsi ku munsi. Nababwira ngo bajye bakunda kureba Yamamare TV, bibuke gukora subscribe, bakande kuri like, bashyireho comment ku bikorwa mba nakoze, bangwerere share ku bantu babo bafite kuri WhatsApp ndetse na FB ndetse n'izindi mbuga mu ngoranyambuga nako ngoranyambaga baje bagerageza nazo. Akose mu bundi wagarukiye mu makanga. Jewe narangije secondaire. Secondaire. Narangije ishuri rikurikira primaire ubwo nigisumbuye irenze primaire ubwo nasigaje rimwe rya kaminuza najyo mbishaka nako nasigaje atatu ya kaminuza ubwo nshaka nayo. Wasibye ngakangahe muri secondaire? Secondaire katurebe najagayo gatatu mu cyumweru akandi kabiri ngasiba ko nabaga nagiye mu zindi mirimo. Uvuga agiye gutuma. Kwiga gusa byazagira intuza umuntu ahita akagira akiga
akadashakisha akiga agahinga mu mutwe nk'uko umusaza Paul yatubwiye guhinga mu mutwe ubwo mfite isuka rimwe na rimwe mfite agaja mu mutwe ngahinga ukahacukura se iyo murafite agaja k'abahinzi bakaja guhingamo no mu mutwe nyine bagakuramo ibintu nusi ubwongo ndo bwataruka ubyo hari agace ko guhingamo nyine okay turagushimiye yamamare nanjye ndabashimiye ababyeyi mwakabyara mwe mugahoza amata ku ruhimbi mugaheka mugahorana imana mukabaho mugatunga mugatunganirwa yamamara arabakunda cyane abafana banjye bakomeze kuri Yamamare TV ndabashimiye babyeyi mugira ibihe byiza turi kumwe naho kuwa gatanu bye